ndagusubijeho kanze ku Nzovu TV kugira ngo ukurikirane neza udacikwa n'ikiganiro nk'iki ngiki twabateguriye muri Rano Story yacu y'uno munsi. Ndagushimiye ko tugiye kubana nanjye Max Sparrow muri iki kiganiro kinyuru cyumvise. Ni kenshi tubyuka twibaza ku mihangayiko y'isi, tunabazwa cyane n'ahashize hacu, tunatewe ubwoba bwinshi n'iyo dutegereje. Ariko iyo wumvise Rano Story ku Nzovu TV nta gushidikanya ko wirwana umutima wuje ibineza neza kubera ibiganiro byiza byubaka tubagezaho. Wabibaza kugira uhore wiyumvira ibiganiro nk'ibi ngibi byongerera umuntu guhatana mu buzima no kwiga kubaho mu isi bigenza gute? Nta kindi, nyarukira mu munsi ukore subscribe ubibonera igihe. Muri Rano Story yacu y'uno munsi twabazanye inkuru y'ikinyugunyugu, The Butterfly. Ni inkuru ishingiye ku mihangayiko. Umuntu umwe yatoraguye igikonokono cy'ikinyugunyugu akijyana iwe. Hashize iminsi haje akenge ku gikonokono. Umugabo yicara umwanya munini areba ukuntu ikinyugunyugu kirwana no kuvamo ngo gisoke giciye mu kenge. Ibintu biteye amatsiko kubireba wese. Yakomeje kugitegereza kugeza abonye kitakiri kunyeganyega, cyasaga n'icyafashwe muri ka kenge. Uwo mugabo yafashe umwanzuro wo gufasha icyo kinyugunyugu. Ibintu umuntu ugira umutima ufasha yahita atekereza. Nawe uri kudukurikirana muri Rano Story yacu y'uno munsi, ni ibintu utatekereza kabiri. Nta gushidikanya wahita ugifasha. Yafashe isizo yongera umwenge kuri cya gikonokono. Ikinyugunyugu gihita gisohokamo neza nubwo cyari gito n'amababa adakomeye neza nk'ibindi binyugunyugu, mbega nticyari gishyitse. Uwo mugabo nta kindi kintu yigeze atekereza kirenzaho, yaricaye ategereza ko amababa yiyongera ngo afashe ikinyugunyugu kuguruka. Ariko ibyo ntibyigeze biba habe na gato. Icyo kinyugunyugu cyamaze ubuzima bwacyo bwose kitabasha kuguruka. Kikubaga hasi n'amababa mato cyane ko cyari kimeze nk'ikidashyitse. Nubwo uwo mugabo yikoranye umutima we w'ubugwaneza, gusa nigeze amenya ko gukomera kw'igikonokono no kuvunika cyane kw'ikinyugunyugu kivana mu gikonokono ari inzira y'Imana yashyizeho kugira ngo ikinyugunyugu kirekure amatembabuzi mu mababa yacyo kugira ngo kitegure neza kuzabasha kuguruka cyaramaze gusohokamo. Naho inkuru yacu irangiriye. Iyi nkuru yabitwigisha iki? Inyigisho y'iyi nkuru itwigisha ko imihangayiko duhura nayo mu buzima ni itwongerera imbaraga mu buzima bwacu. Nta ngorane duhuye nazo ntidukura cyangwa ngo dukomere. Rero ni ngombwa guhagarara tugahangana n'ibitugerageza twebwe ubwacu, ntidutegereze ko tuzafashwa n'abandi mu bibazo byacu. Ndabashimiye mwese mwabanye n'Inzovu TV kuva tugitangira kujya dusoje kino kiganiro. Njye mwari kumwe ni Max Sparrow. Nkomeza kubitsa gukora subscribe uwo munsi. Ciao nawe ubutaha.